rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Rindu menerima dan ku tak berdaya menghadapi semua. Udah gak ada lagi. Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari arah jenda kam kalimbubu kami perangin angin ras ginting, kam kari sinangkatkan tudung ribu. Makana gahanang sikap kujenda kakam dilakukan kami alu Muhammad sinangkatkan tudung abang kami Bapak Paskah makapkan perangin angin ras tepu. Mari perangin angin yang kujenda si tepu. Mari apai kam si tepu puang ni puang kami. Makana sinangkatkan tudung kakak nande Paskah tambahna makapkan kalimbubu kami supaya mergana. Mari bagepe kari sinangkatkan bulang-bulang abang kami Bapak Jordan perangin angin. Bagepe kari sinangkatkan tudung kakak perangin angin. Makana kari sinangkatkan bulang-bulang Paskah ras Bram sebayang mergana. Bagepe Jordan perangin angin. Ya, yang kau banci sindakkan. Tedis kita gerina. Makana mankam dari si nangkatkan tudung ribu, ngon dari pandu belas ndu. Ini. Kam lebih belas. Ya, bagai ya. Mari demak ya. Enda tapi tudung man kakak kami, turang kami, menjua-jua kam kakak ribu Paskah. Bujur. Makana seterusnya nangkatkan ulang-ulang man abang kami Bapak Paskah. Makapkan kalimbubu kami perangin angin ras tepu. Ya, pandu belas nah. Ya. Bukan induka mana beruka mindi, kam nar belas.
Nah ya, ya kam anak baru menteri kami, Baswari Senda, Jemaah dulu ya. pasang kami Bulang-bulang, menda pulang-bulang nandang ikap, telah naik dekat dalam al-muhuli, bujur. Bujur. Makana sinangkatkan tudung kakanan di Paskah. Makapkan sepayang mergana. Ras ketaran. Man kam si sepayang mergana kujenda kam lebih. Rapat kam. Ya, goban si Arif kam bandu katandu. Gua mik salah lang jilin. Mik na. Coba mik na paken na dagi. Gua kin laki dah megang sorana. Wah enda isangkatkan kami tudung man bandu turang sehat-sehat kita kerina menjual-jual kita. Bujur. Ya, bujur man kalimbu kami sepayang ketaran. Iteruskan nangkatkan ulang-ulang manabang kami Bapak Jordan. Perangin angin mergana ras tepu. Kampuang kami perangin angin mergana ras tepu. Nangkatkan ulang-ulang manabang kami Bapak Jordan. Ya, jadi man bandu anak guru kami bre-bre kami itu sekali tamakan kami bulang man bakal nduglah sehat menjua-jua kami bas ndungi adat laki Paskah impal kami. Bujur. Oke, teruskan nangkatkan tudung man kakak kami nanda Jordan. Kalak perangin angin. Eda tama kami turang tudung membandu gelah sehat-sehat kam sada jabu bagai bas kelausan gelah kami juah-juah kita kerina. Bujur. Bujur. Makanya teruskan nangkatkan bulang-bulang man kempu. Bas Paskah ras bram lebe kalim bubu kami sepayang mergana. Jakam da mami nina turangku pe panci kalau be kamari. Kalim bubu kami sepayang mergana. Rikut pe di je mami nina turangku. Arih kam bandu belas ndu. Man bre-bre kami henda berikan kami bulang-bulang arah henda ban kami pos-pos buat ibadah man bandu gelah sukses kambas gelundu terus kami pe lampas datkan kami kembu. Bujur. Ngores Bram. Nama lang langsung. Kempu Jordan kalim bubu kami perangin angin mergana. Ya. Sehat kam beri-beri kami Jordan, henda tamakan kami pulang man bandu. Bujur. Ya, adinggo kam dung nangketken pulang-pulang ras tudung kam puang kami puang ni puang ngobanci kam lebih surut kuingan dukundul. Bujur, jadi menkam senina kami abang Bapak Rafael kam ngendakari senakuranan bang singalokan ranan ibas sekitar cakap baik karibas anak baru nari bagi pakari masaksaku kalimbu utari kok repuang dungi du karienda ras kam kakar ngatur kenca ras anak beruta. Membantu anak buru kami. Sering idah kami kam kerinana. Tapi ibas acara wari enda
enda itamakan kami kadang-kadang membantu kalau bagai maka banci kari idung indu acara enda menghuli ia guakin biasana atur kendu kubas jabu kalimbu bondo. Ya, ngobanci terus kendo. Isahkan kami bujur manbandu Tuhan ibas paksar pagi-pagi sekubat cigar nenda. Ngobanci kami temanin Tuhan ibas ingan nenda lalit kurang sadakaipe. Radukan ibas rencana dahin ibas pedalan adat nggalari utang kekelengan kami almarhum laki Paskah. Ibas Pak Senda nuate kami ilakukan ibas ingan nenda. Tapi ope dengar ilakukan ibas ngelari utang adat enda. Nuate kami Bapak ibas Pak Senda laku ngerunggu. Ijenda ngobanci pedempang anak beru. Pengharapan kami Tuhan dibatasin jujur ia. Berikan kebijaksanaan menbana laku ngerunggu isa. Gelana sepe kari waktu na ibas empedalan adat enda kerina ardalin alumahuli. Kuasa kesah dibata. Sindami pusuh perhatian kami bagai peingan enda. Singajari kami sada persada terkhusus anak berwenda. Ndaskan kami manbandu Tuhan ibas ngerunggu enda. Benana nari kubas pendungina. Ibas gelar Yesus Kristus. Reh kami ngatakan bujur. Amin. Gelah nanggo sikap kari percakapan kalimbubu kami man puang bagai Petrus ini puang subuh ibas kita hari-hari bagai pekari ibas nggalari utang adat maka ate kalimbubu kami pedalan kampal kehamatan lebih man puang bagai pepuang ni puang. Coba singat kendu. Oh, erti makam lebih. Ibas ersuraya pedalan utang adat ibas kelawasan nak berunta. Maka pedalan kami menda lebih kampal kehamatan nina. Nandangi kam kalibu kami kerina terus ku puang ni puang. Ada bas kehamatan nenda ma. Sialu alo menda. Kuakin nenda ninta. Arih kam. Oh. Bas kita lebih bas kam perangin angin bagepe iperdemui sebayang rikutkan ka perangin angin. Mangko memeriah uku. Jadi sioratiku kalibu bunta. Oh, ya, Bapak Deborah. Ruh nina kalimbu perangin angin terus ku puang ni puang. Terus teman nasendalanan kerina ibas kampil kamatan nendang meriah ukur kami nina. Maka pedalan tu. Ya. Berikan man kalimbu buta kalak sembiringi lah sekena kampil kamatan ni. Ipesah kami kampil kehamatan manbandu kam kalimbubu kami bagi pe enda kampil enda sah kupuang kami enda kami ngenda langsung mereka jatah arah Dua bas kalibu bundui. oh iya seperdemui Dua ras perdemui. oke Maka kari sada berikan kalibu bundui nadangi puang di puang du. Berikanlah kerina lebih man kalibu bundui. ya kam pesah sama Ujur golong kami. Enda man kam kalimbubu kami setepu ginting ras temandu sendalanan kerina kami dan walokan kami kampil kamatan maka nandangi kam alokan du kampil kamatan enda. Bas kam ersadangi kerina kampil du. Oh, sebas kami. engkau ipesah kampil dai Ya, jadi ibas pigi-pigi waktu selewat kami engkau tenahkan kalimbubu kami sembiring mergana. Karena nuate rencana kalimbubu kami sembiring mergana mengkapkan nggalari utang adat man puang terus ku puang ni puang. Mengkapkan karena ibas pigi-pigi waktu selewat orang tua kekelengan laki Paskah nggo leben idilo di bata. Asumsi rekrutkan situasi ras kondisi maka naleng banci pulung kam puang kami bagai Petrus ku puang ni puang. Maka na nina kalimbubu kami sembiring mergana sendah me ate igalari utang peradatan man kalimbubu si madadarah
si mupus bagepe puang ni puang ciken-ciken. Karena sedenda lebih pesah henduman puang kami. Oh, ti makam. Endam nina anak berunta kembaran mergana kelang-kelangkan anak beruna. Bahwa anak berunta ngunadingkan kita ngoi dilo di bata ya maka baswari si sendah menda ipedalan utang adat nandangi kam kalimbubu kerinat bagai pekar terus kupuang ni puang nina. Gua anita ma. Oh ma. Rikutkan sade kare. Oh ya. Jadi katakan kau bagaimana kalimbubu tameki? Ya, jadi sampai dengan 14 puang ni puang kami si Madadarah si perdemui bagepe puang ni puang sentabi kami manbandu kalimbubu kami sembiring mergana ikut PJ kembaran mergana setemandu sentalanan. Siti kelit ngenda perbedaan naras kita hari-hari runggu erdemu bayu. Adi runggu erdemu bayu dahandu lit ngenda anak berupa kepar. Labo langsung banci ku kalimbubui lit kelang-kelang na anak buru senderhe lit kelang-kelang na ku simpui. Jadi ibasnahkan utang adat sendah man puang bagai puang ni puang ma enda utang adat ndung enda kam sinah kenca kalimbubu kami kembar mergana kami enda dalanna dalandu kami arah lebih perban utang adat mama kami enda turunanah kenca arah kami anak berundu makana utang adat man puang kami kala perangin angin dan kami gelahna merandal pengerana apa ikam je beberendu puang kami perangin angin ini si banci teman kami hari-hari ngerana bagi makana nina puang kami nda bare-bare kami banci ngenda pariban laki atau seninana makapkan nina nda bare-bare kami bapa meta iya bare-bare perangin angin. Bagi ya si tiglahna siangkan kita skam kalimbubu kami gua makana kita persilahkan du kami atendu karena utang adat ndu menda si cakapan kami utang adat ndu man kalimbubu ndu menda si cakapan kami jadi kami menda membentengi kam man anak baru perangin angin bagi iya tapi dilakap ndu menghuli bagi bicara kam katendu langsung rana man kalimbubu ndu bagi bela bodali asatah kami karena utang adat ndu si mandalankan mahangke kam rana man kalimbubu ndu makana kelang-kelangkan kami anak berundu ras anak buru perangin angin bagi iya tapi dina kama tendu misalnya rekesehan ras kalimbubu ndu terus kupuang bagi bela buka dali arih kam ya jadi isampati kami sitik kelah naula kar kita roli-oli langstuh na mindai dagam akap kami memang pas bagi kata dua nak bengkila tapi arah kami minda dalan nak kam basi minda godungi du kelah nak kami pe ya ngod tenang kami kami pe kanduroh ndauh nari latah kami kai peran kami kerjena ma bingung kami bagi maksud kami amin nak kia pe galari utang adat bapa kami kalimbubu ndu harusnya mindai bagenda ugan itu, bagai minda sidalankan pas mengimindai, cuman kita miskomunikasi bagai. Jadi ya bagi senina kuranan kami pe, lo harusnya bagi masukna. Jadi endek dalam terlajar kerina bengkila. Adi bagi siaka pas bas tanah Bandung eda, bagi sidalankan bas waris kalenda. Amin lagi ya mungkin lain luwuk lain ikan nani na bagi, lain tempat ya mungkin lain gagari. Cara memperdalan kenca
Jadi matur agap kami gelah naulanai kar kita oleh mungkin bagaimana kenala sah agap kami bas kami Kalimbu Bundu bagi saja nganca kila labo kam nembah te kami lang enam galahna ya kampe maksudna penungkunan bagi maksudna oh ya amin na penggo bas rungu si awal ngo bagi si arifta ya labo dali bagem si dalankan bas waris kelenda galahna meriah ukurta ya maksudna sehat kita kerina ngan carapan kami bangkila ngo basi terus kendu uga maka mahuli bagi saja pendalan kendu bangkila di terus kendu ya bujur Kalimbu jadi lead ngakari seh pak sana bas kam kari ranane jadi enda kami suhuna buka dalan nengang enda bagi ya nah kan surah-surah andu kari kamu kari belas saja kami enda dai dandu buka dalan kami man anak beru perangin angin karena kai kari surah-surah Kalimbu buras puang enda kamu enda kari belas ya adi bagi gua bancis teruskan ya Bapak Meta gua kini nendai puang ta bagi puang ni puang jadi bagenda sinina kan gelarna kita mekin bas ngoratie gelahula karim biar karim bubunte dan nurikan katana aku lebih bas mereka cek kari kamu kerina sinina kami kembaran mergana ade kam kadi ngoratisa biar karia lah ya belum melaskan ukurna bagaya jadi labo enda gelarna ilang kahi bagaya jadi Kalimbu Bundu enda pendai Kalimbu Bunte ngo meriah bagi ukurna jadi kita ngerana si ban bagenda gelar sada arihta meriah syakap erdalan lalu mahuli kerina jadi sentabi kami iorati kami medal be Kalimbu Bundu ma bage ya jadi roh nina kembaran mergana kelang-kelang anak beruna basuari si sendah menda ipedalan utang adat karena kembaran mergana bas kami lebih Kalimbu kami perangin angin ka bagi pede iperdemui sebayang bagi kapi perangin angin sekali nari uga kam do uga ukur do bas mahuli ukur te masih orati kange Kalimbu Bunta ya kam Kalimbu kami setepu ginting ketaran bagi pesinulingga bas kami dai kali anak berundu perangin angin mergana perangin angin bagi kape sebayang sekali narika perangin angin bas waris sendah ipedalan utang adat karena kembaran mergana meriah ukur kami nina anak berundu ya Bapak Depora ya jadi dakam ngomeriah ukur puangdu perangin angin bagi pe sebayang bagi pe ginting bagi pe ketaran bagi pe sinulingga ngomeriah ukur kami kerina jadi bahasa denda gelahulan nai molih-olih tahkai ya kerte 12 kendu babah sembiring mergana kelang-kelangkan kam turikanlah uga karena utang adat anak buru kami kembaran mergane makana arbelas kam Kalimbu kami sembiring mergane uga kin surah-surah andu ibasnahkan utang adat Kalimbu kami lagi paskah ndi arbelas kam sini amati kami Kalimbu kami perangin angin mergana ras temandu sedalanan adindu be Kalimbu makana dandu berita makana berundu kuda dalindu lanai i rumah seberite membantu Kalimbu mama mamingina turangku ras min kita je tapir kita ken kopit Kalimbu kami makana warisi sendah menda kita pulung kerinana makanina orang tua kami dubi supi ia ngadap mendibakan sekenlah pagi tanda kehamatan man Kalimbu untaya nina ibase Kalimbu kami labokal kami beloh gua nurikan kerdasi makana yorati kami kam karena sienda
ibas tenah dube orang tua ni kekelengan kami. Maka isahkan kami menda tanda kekelengan tapi utang adat membantu. Besi lebih yorati kami kali bubu kami kerana si gua ibas kam kerana si bancing enda ipadalin kami. Enda lebih kali bubu kami yorati kami. Iya, gua nindu kali bubu kami. Gua bancing menda pedalan kami. Sope ipedalan kami, di sitik narikal pemindon kami, nungkun kami membantu kali bubu kami. Di mana lebih? Ibas nahkan tanda kehamatan enda, utang adat enda kali bubu kami. Maka namindo minda kami alu ukur meteruk. Karena sienda pe iorati kami kakam kali bubu kami, nungkun kami membantu. Makanya ibas nahkan utang tanda kehamatan enda arih kam kali bubu kami adi meriah ukur ndu makana icawir metuhakan menda enda lebih sadanari pemindon kami membantu arih kam kali bubu kami. Ya, mankam sinina kami kembaran mergana. Karena perlawas reh nina kali bubundu peranginangin lengag ya pesah kami nandangi puang. Reh nina. Ugakin ngendang go arih duras anak berundu anak beru menteri kami. Karena perdalan utang adat anak beru kami kembaran merganenda. Elah lebih belas kendu gelang goteh anak kali bubundu enda. Uga ngaloisa. Lang ada na umpam na uga apa pe pemerekendu alu-alonang. Tapi arihlah kam lebih rasa nak berunduka ugakin biakna bas kam kembaran mergana elah kariblas kendu nandangi kali bubundu peranginangin merganin dari temanna sendalanan krina kelah tak na arih tak naka ngatakan sa nandangi puang ni puang du kali bubuna enamnya lebih merandal sedina nya membantu anak buru kami coba kan oke kendo Jagam da kali bubu kami jadi engkau kami arih ras kali bubu kami sembiring bergane. Makana surah-surah kali bubu kami mengkapkan ergitekan laki paskah ia engkau cawir metua. Makana nina kali bubu kami sembiring bergane ipedalan adat manah-manah. Bagaimana nina kali bubu kami? Pesahan duman puang kami. Oke, langsung saja oke kendu rencana tandai begini nandai puang kali bubundu. Maka oke kendu. Ya, jadi singgo isingat-singatkan kali bubu kami karena utang adat manah-manah henda. Mengkapkan man simada darah ia kari sahkan wis kapal ras tandana jas laki nemerenda rikut ras batuna. 24. IJP kari dat bagin kalim bubu kami si perdemui ia kari dat wisna karena batunya ndak kari siman kalim bubu kami si perdemui ia dat cepik-cepikna was kalim bubu kami semara darah nari. Maka naman puang kami singalo ciken ia kari berikan kaya wis kapal bagi pekari wis batik sini pakaikan laki nemerenda rikut ras batuna 10-2. Makana man anak beru tanda inget-inget endang go isikapkan sekin bagi pe ras colok rikut ras batuna 6. Coba singatkan man puang kami bagi puang ni puang kami. Enda nina kalim bubu kami sembiring mergana suruh-suruh nada dengang enda. Ya, arif kam. Ya, bagem ni nande anak beruta senina. Goyoge kena. Makana coba kan arif kendu bagem surah-surah antai bahnakan kekelengan enda. Oh, erti makam. Ojer. Di surah-surah kami setuna
Iraja kami ya. Sebab Raja Hurung kini ya. Enam surah-surah kami. Ya, adi bagi na surah-surah adu. Lengagia pesek man kalibu unta. Si pesek saja lebih surah-surah ante meki. Ya. Man kam kucang ida kami kucah langsung kami belas senina. Sering kita senina terus kedua. Oh, bagenda Bapak Depora. Ya. Reh nina puang duenda kalak perangin angin ras teman sendalanan krina. Tak kami anak buru kami renda kembaran marganenda nina. Melias siya nandangi kami. Muhammad yang nandangi kami nina. Tak kami KPIC iya. Makana pemindon kami iraja akan nina. Ya. Jadi enam surah-surah kalimbu puang kalimbu budu perangin angin merganas teman sendalanan krina. Lengabo pesek nananangi puang ni puang do. Maka ari lah ras kam ras kalimbu bundu kembaran mergana. Besurah-surah puang ni puang duenda. Monggo sidengahkan kain ini andai kalimbu buta. Sisahkanlah man kalimbu buta sembiring mergana. Jakam da kalimbu kami sembiring mergana. Jadi karena surah-surah andu singgo siarihkan situ hunanggom payo kap puang ni puang kami. Tapi nina kita kan mamendan Raja Urungia makana irajakan min sekalian denina. Arih kam. Ya. Gua nita. Ya, jangan bekal guru kami, suer sarita, nandangi puang kalimbu bundu bagi sue arihta. Menghuli kal mendai siakap, ngusiturikan ukurta, makana irajakan nina sialwalo, sekatakan bujur pesandu makana sadarihta sirajakan ia icawir metuakan. Bagaimana bas kami kalimbu bundu. Ya, Bapak Meta. Engkau kami hari ras kalimbu kami sembiring mergani. Kalimbu kami penggu meriah ukurna. Adi pemindon kalimbu puang. Meriah ukurna. Engkau sikapkan kalimbu kami karena rajakan nenda. Ya, pasah hendu. Terima kam. Jadi dah kam gosuh surah-surah dundai. Si pesah kami man kalimbu unta meki. Maka karena pedalan utang adat kembaran mergana anak buru menteri Indo irajakan menda bas caur metue. Jadi bas anak berundu nda perangin angin mergana temana sendalanan lid ngenda kari simupus bagai pesemada darah lid jasna bagai pebajuna bagai kape nandangi kam kari lid kang ngenda simanalon kendu riku ras batuna bas batune nda pe nggo batu biakna irajakan semana bas anak berundu penda nggo batu irajakan. Uga bas sade dekat pengarian do. Arih kam. Bagi. Jadi meriah nggo korun bagi surah-surah anak berundu nda. Enggak sini nak. Jadi dekam bas uga surah-surah anta krina. Surah-surah anta nginanggo krina mekin. Nggo meriah ukur kalimbu budu bagai pepuang ni puang. Merandal. Adi basade. Teknisna kamlah hari-hari rasa Iya. berundu uga ngelakukan sa. Arah kam senina kat sikap kam kalimbu buta nindu. Maka reh kami seninandu ras anak berunta. Makana irajakan nidundai maka iblaskan kami ngoeda irajakan kami. Lah saja 2 kali iban kami tapi 4 kali iban kami begini endam indeskan kami. Sikap kami. Jadi enda isahkan kalimbubu kami sembiring mergana utang adat mankam puang kami simada darah rekut PJ Sir Kimbang si perdemui makana mankam kalimbubu kami nggo banci sahkan bandu belasna. Mari. Turang ari arkiteken bapalanai rumah maka
Iba suari enda isahkan kami tanda manah-manah bas bapa nariman bandu dekku. Adi katawari pagi tedahatendu bengkilandu. Tatap ndu isenda. Rasar totok kait kita gelah kita kirina stading kena. Kita tetap bersada arih bagi pesan Bapa barenda man bandu dekku. Enda tanda mana-mana alo kendu. Jadi bas kami Kalimbubu si madadarah bagi kami si perdemui ngawalokan kami manah-manah abang almarhum laki pasca emeka bas waktuna kari kami ngerana wujur ya tapi Kalimbubu kami kam ngenda peseksa ku selalu chicken atau ras kita iya. Mama karo mergana si tepu mergana rasa pai pekam landoba ergitekan bapa kembaran mergana beretambar malam lanai rumah emaka isakan kami menda tanda mana-mana man bandu bagi pesan bapa barenda toto kami sehat-sehat kam kerina alo kendu mama. Mankam anak baru kami Pranginangin bagi anak baru menteri kami kembaran mergana rikut ras anak baru kami kam sikrina makana bas panggung ngalah kami kerir belas ay gundari banjika aturkan dua carandu caranta nih jadi buka banci kami suruh kali bu kami banci mata kami bawa ya, jadi bas kesempatan nenda ija kam anak buru menteri kami mama dulanai rumah ya, impal kami abang kami si luar biasa maka ngwatur kena bas kam anak buru menteri kami suku nak menteri singikul kari enda amanat alo kendu lanai gia rumah mamandu entah laki indu sekali ula kurang-kurang indu uga selama indah kamgo lebih mengasihi orang tua bagi Kalimbu bundu lanjut kendulah halo kendu bujur mama kami terima kami alokan sekinenda gelah kami tetap jadi anak baru sesuai harapan dua terus ku anak buru menteri bujur mah ya ku banci kami surut enggak persentabin kami bicara meriah lah ukur nu Kalimbubu kami sekali tedis kam kari idilokan kami tapi bas panggong dulah kam kari kerinang ranah sesuai dengan panggong du bagaimana kami ras Kalimbubu kami sembiring mergana coba arihkan ras puang kami Wanci, terima kasih. Ya, Bapak Depora. Ya. Basura-sura pengatur duda penggo meriah ukur puang dua terus puang ni puang. Bas radu pekari mereka kata meriah ukur nina. Ngo meriah. Bagai peruh nina da puang du Pranginangin mergana. Bas ngelagi tudungnya da pelandak sebedana ni duda. Ngo meriah ukurna. Ya, ngo merandal. Ya maka tor kendu. Ya, jadi ni dulah man puang kami harus puang ni puang. Entah gua gia kari perdalan acara antar jam ta. Ada yang gue jam setengah sada, ngadi kari kita beracara, manciger kita lebih, bagi iya. Dong kari kita manciger makanya si teruskan ke acara. Ayo, lanai pe kupeseh ngom angka kali puang dua dekrina, Pranginangin eres si tepuras ginting apa yang ngom angkana. Ya. Teruskan dulu lah ya.
Adi bagi man kam kerina puang kami bagi puang ni puang akap kami yang banci kam kundul lebih kuingandu. Oh, bujur, man kita banci kita kundul ku kursi.